double displacement reaction. Kaya gini ka double displacement. Na displacement reaction nga nes kam pila so thui tu bat mantang in point kawi kanti joka double displacement reaction. Pila I hane batho ax plus by menne udon tang a plus by takada uni y one no so a ni yo ay plus b. Henry hakani ka kanti pan kiyaki artli uni one y ule so a ux ule so b. The number kita artli ni ki displacement ni khot ki double displacement. Ini sim koi kanuksa HCl plus NaOH. Ini apa yang ni? OH udon hangne, UNA udon hangne. T kumbang ilap mana? Ilap uni OH unsalet no sa ute OH, uni chlorine unsawan hangne. Kene kala long NaCl plus H2O. Ya kene ka reaction ki khot ru ka neutralization reaction. Ki khot ru ka neutralization reaction. Kene ka HCl, kene ka acid, NaOH, kene ka base, acid ka react mat ka base, ka form ya ka salt, kamlu bat ya kene ka Siapa ka acid baka base kasi kay pat hakaway pat ka video coba. Nila on sim kano saru sim tayo calcium si calcium chloride CaCl2 plus sim no ne aluminium. So in sim aluminium hydroxide AlOH3. Berbar une baro une OH3 une no so calcium Cl2 une ne nomor katan ka displacement. So inyo CaOH2 plus AlCl3. Kung no ban so tho kini ki 2 kini ki 3 nga da batay nga tu kaway ka katuga jing kay ka ba ai kerteng ka ai kerteng understanding katayans atoms katayans anayan sampai nang tu balik kini ki 2 balik kini ki 3 pi kay ka beri mastu one kalong ni OH ulah poisu Ca tara along calcium hydroxide uni aluminium sim yung chlorine kalau aluminium chloride. Pila man sim na kiway pat ki nuksaro subo ngidan zinc chloride. Zinc chloride dan hanya tingin sim H2SO4. So H2SO4 kane sulfuric acid. H2SO4 kane kadika sulfuric acid. Takajayo kane ka sulfuric acid kane kanya let's no what zinc namar ukham long reactive zinc yung hydrogen but chlorine unsalate no so hydrogen. Nginyo ayun ni nginyo ZnSO4 plus HCl. Hangne dan H2 hangne ru Cl2 takadaw hangne ngin sayo 2HCl. Tingin sim chuchu the peg biang ya kene ban ngane scam so to ini sim awofi subo ni sim potassium sodium subo ni sim potassium hydroxide. Right? Ban ni sim sodium carbonate Na2CO3 sodium carbonate ngin yo kane di ka pes tur ko bis ini sim na ta ubai ka subo ngin sim NaCl simple example te UnCl unsalate no so potassium UnOH unsalate no so sodium kan mau potassium is more reactive than sodium tamon ngin yo yun ne ngin yo KCl plus NaOH chemistry kalong ne but warnong kuslay kamday ko ba lada ni so tu ikini baro ba lada feedback yang ko ka video junga ka bangai kay kumno bangiyo kini ki 2 kini ki 3 nga ngis kam pen sa so tu ba ngan shu pen wala abyang kumno ngiyo ikini ka CaOH2 AlCl3 ngan rap no ni ngan pandam yakni ba ngan ni fi balay ngiyo ikini instant ne o calcium valency kade 2 plus chlorine kade -1 te lada ki cross multiply hanengin yo -1 hanengin yo +2 nede -1 nede +2 tamang im ju tho yo ne plus te calcium along CaCl2 hangne pat aluminium it loses 3 electrons tamang ka valency kade 3 plus hydroxyl lane hydroxide hanedi -1 lada ki cross multiply kami Al -1 OH hanel along 3 plus when no ne -2 plus na yo Al OH3 kumju hangne niyo CaOH2 CaOH2 plus
une OH de -1 ka valency jong tu radical te hani ngi yo -1 kene OH ngi yo +2 te kene ngi yo CaOH2 kene aluminium chloride aluminium de 3+ chlorine de -1 cross multiply hani ngi yo Al -1 but une Cl la yo 3+ tara ngi yo AlCl3 ngang it's chem phi la so tho e kane but da ka so tho e kane phin kham ngam jana shu e la jing so tho e subject science but kham tam e ya ka le ka chemistry ane dan berbor ban sinrani phi ba dan berbor ban phi ban mi ini videos ke ba phina ba so tho khanang ba kalawai ta project ban khosi jomi kan khlain na ka salis ki di ban khlain ba shua ya ki khina ki dang puli ka class 8 9 10 khanang gin la ban ban mi shibon ki engineer ki doctor la ne ki noi ka ek lecturer ki professor fer ha ki subject fer khubei shibon but so like ba subscribe ka video jo khubei shibon